Ngo bitunguranye abarwanyi ba MAA23 bongeye gukora amabara maze bararataka bikomeye cyane kuko binjira Kisangani aho bari gukorera ibitendo bigiye bitandukanye mu gufata iyi teritwari ya Kisangani ndetse bakomeje guhangana bikomeye yewe n'abarwanyi ba FRDC ku buryo bukomeye cyane. Reka ibinze mbyinjiremo gato ngende mbigusobanura maze ugende ubasha kurushaho kuba ugenda usobanukirwa ku buryo bukomeye cyane. Ni leta rike 8 rero ukwezi kwa munani 2025 nongeye kuguhereza ikaze muri Ayamasaha. Tugiye kwinjirana mu makuru agezweho, amakuru meza kandi yizewe, aho amakuru ari kutugeraho nuko rwose abarwanye ba MAA23 bongeye kwihandagaza bikomeye cyane ndetse bari gukora ibidasanzwe muri teritwari zigiye zitandukanye. Tugiye kwinjiramo turebere hamwe amakuru azindutse ku mirongo y'imbere ku rugamba maze tugende tubabwira byinshi bigiye bitandukanye urushaho kuba ugenda usobanukirwa ku buryo bukomeye cyane. Turaza kwerekeza muri teritwari y'ahanga ya Kisangani rwose maze tubasobanurire neza uburyo abarwanye ba MAA23 bongeye gusakirana bikomeye cyane n'abarwanye ba FARDC muri ngo ivuribura agatebo. Byongeye ko bigenda bigorana aho ababarwanye gose batari kwemera kuva kwizima bongeye ko bagenda abihandagaza ku buryo bukomeye cyane. Ibi turabyinjiramo gatanu kuri kagenzi kako. Ni mu gihe kandi mu mujyi wa Goma hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu menshi cyane aho biri kuvugwa yuko FDLR yaba yongeye kwinjira cyase kugaba ibitero bikomeye cyane ahangaha by'umwihariko ku mujyi wa Goma. Abarwanyi ba MAA23 bongeye ko bagenda bataka ndetse baguta abarwanyi ba FDLR. Ibi nabyo turabyinjiramo gatanu kuri kagenzi kako ngende ngusobanura uburyo iyi operation yaje kuba igenda ndetse magingo ya nanubu ngubu ikaba igikomeje gukora ibitendo bidasanzwe ku barwanyi ba MAA23 ndetse bakomeje kubagenda bakubita umusubirizo ababiyahuzi ba FDLR ku buryo bukomeye cyane. Reka tumanuke gato kandi twerekeze Kisangani aho ibintu naho ngo bimeze nabi, aho kandi ibintu byongeye kwa bigenda bikomera cyane. Urugamba rwabaye urugamba ku buryo bweruye. MAA23 irimo gusunikwa bikomeye cyane n'abacanshuro hano ngaha muri iyi teritwari ya Kisangani naho ntabwo ibintu byoroshye. Ese aba bacanshuro kukibonje kugaragara ahangaha kuki bongeye kuba bagenda bihanganira bikomeye cyane n'abarwanyi ba MAA23 nyuma yuko bongeye kuba bagenda bagaragaza ikoranabuhanga ryari ryateye ubwoba ndetse rigahabura abarwanyi ba MAA23. Ese babongeye kongera kuba baza kuba bagenda barishwanyaguza barica nyuma yuko MAA23 itanze ibitambo byinshi kugira ngo yongere isubize ibintu ku murongo, yongere gufatisha neza cyane aho byari bimaze iminsi bimeze neza bumvikana, aho abasirikare bari muri teritwari zigiye zitandukanye bashoboraga gukomerekana na MAA23 mu bindi bice igiye iherereyemo ku buryo bukomeye cyane. Munyemerero twinjirane muri aya makuru ngende ngusobanurira, ariko kandi turaza gusoreza kuri iyi nkuru aho bivugwa yuko ngo imyiteguro myiza cyane ngwiguhesha gutsinda neza. Ubu tuvugana Rucuro naho amakuru akomeje ko agenda atugeraho nuko muri aya masaha rwose abanyafrika y'epfo batatse bikomeye cyane biracitse. Ese MAA23 ko numva iziwe impande zombi izaba iz'amajyaruguru iz'amajyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengera bwazo. MAA23 isa nkaho yatatswe bikomeye cyane n'abarwanyi babo ku ruhande rwa FARDC. Ibingibi barabigira bete, ariko hagati aho reka nguhereze ikaze wowe udukurikiye wibereye mu Rwanda cyangwa se wowe udukurikiye uri mu gihugu cy'u Burundi. Reka nguhereze ikaze inshuti bakunzi mwebwe mudukurikiye hano kuri channel yacu ya Mahoro News TV. Wowe ushobora kuba udukurikiye wibereye mu bwota masimbe aho mu bihugu by'Iburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Aziya ndetse n'ahandi. Ariko hagati aho reka twinjirane muri aya makuru arambuye ngende nguhereza update zaramutse ndetse n'izigezweho muri aya
Ayamasaha ubwo abarwanyi ba MAA23 bari kwikorera ibitendo bidasanzwe hariya muri Repubulika y'Uburasirazuba bwa Kongo, ndetse tugende tubirambura gatanu ukuri kagenzi kako. Ngo bitunguranye MAA23 yongeye kwinjira ahanga Kisangani, aho yongeye rwose gusakirana bikomeye cyane n'ingabo za FARDC, birumvikana n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biri kuvuga yuko rero muri iki gitondo yikoreye ibidasanzwe, biri kuvuga yuko iyi mirwano yatangiye ahagana isa 10 z'urukerera izire tariki 8 z'ukwezi kwa 8 2025. Abarwanye ba MAA23 baje gufata iya mbere bataka muri iyi teritwari, ni kugusanga rwose FARDC nayo mu gihe ari mu gihirahiro irimo ipanga uburyo yagurutsa drone ndetse igastatinga ibifaru igatangira kurekura bombe ndetse no gutwika umuriro utazima. Byaje kuba bigenda bisa nkaho bibapfubanye, baza gusanga MAA23 mu gutegura mbere ndetse no gupanga bikomeye cyane iby'urugamba, nyuma yuko bari bamaze kubagenda bamenya amakuru yuko Kisangani aya makuru biravuga ko bayamenye ku mugoroba w'ejo ko barazi kwatakwa cyane. Byaje kwa bigenda bibatera ubwoba ndetse n'igihunga cyinshi gikomeye, abiza gutuma rwose abarwanyi bafata icyemezo cyo kwataka ndetse no gutwikana umujinya abarwanyi ba FARDC. Ni mu gihe kandi mu mujyi wa Goma hongeye kumvikana urusaku rwinshi rw'amasasu, aho bivuga yuko abarwanyi ba FDLR bongeye kuba bashira ubwoba n'isoni maze bakataka umujyi wa Goma koko, ariko ibyo bakorewe ndakubwiye ngo nagahoma munwa. Abongeye kuba bagenda rwose bafatwa amatekwa ndetse abenshi rwose bakwiragira imishwaro bahitamo gukizwa n'amaguru, nyuma yuko bari baje kuba bagenda bapanga igitero shuma kigomba kwataka bikomeye cyane abarwanya ba MAA23, ndetse bikavugwa yuko byanze bikunze bari bafite operation y'abanyakolombia bagombaga kwinjira ahagana isa 8 z'ijoro, aho bivugwa yuko iyi mirwano yaje kuba igenda itangira isa 10 z'urukerera, ndetse abanyakolombia bisa nkaho bashutse FDLR ngo niyinjire mbere maze igende itegura inzira koko ishake uburyo irajijisha abarwanye ba MAA23, maze iyi ngiyi aba bacancuro baze kuba bagenda binjira nabo batwika ndetse bafata uyu mujyi wa Goma ku buryo bukomeye cyane. Gusa ntabwo byaje ko bigenda bibahira uko baje gusanga izi zasarambwe rwose zijyamiye amajanja ndetse ziteguye kubakanda no kubakanga bikomeye cyane, maze bahitamo ko bagenda bakizwa n'amaguru, abandi bo barafatwa, abandi bagenda bakubitwa, abandi babibimuga. Ibi ngibi rwose ni ibintu byaje ko bigenda bibera hariya mu mujyi wa Goma ku buryo bugaragarira buri wese. Reka kandi twimanukire gato twerekeze ahanga Kisangani, aho ibintu naho byongeye kwa bigenda rwose bikomera cyane, aho uru rugamba rwose ngo rwabaye urugamba MAA23 irimo gusunikana bikomeye cyane n'aba bacancuro ba Colombia, ndetse bikaba biri kuvuga yuko byanze bikonze mu gihe abarwanye ba MAA23 baraza gushiranwa n'ibikoresho bashobora kwisanga ahanga Kisangani hasubiye mu biganza by'aba bagabo ba FARDC ndetse by'umwihariko aba bacancuro, dore ko bivugwa yuko mu gihe aba bacancuro iyo bafashe teritwari byitirirwa leta ya Kinshasa ndetse yewe batsindwa bakubitwa, bikavugwa yuko hatsinzwe abacancuro cyangwa se wazalendo, ntabwo FARDC ijya yemera ko yatsinzwe cyangwa se yakubiswe. Birumvikana kuko kenshi uzanumva ari gake ishobora kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se ishobora kugaba ibitero muri ibi bice bigiye bitandukanye, ariko ntabwo biraza kuba bigenda biborohera ahanga mu gihe baraza ko bagenda bakomeza gukora ibitendo nk'ibi ngibi. MAA23 ikomeza kuba igenda rwose isa nkaho iri kwatakwa bikomeye cyane, ndetse ikagerageza kwigwanaho ngo yirukane aba bacancuro ndetse n'indi coalition yose ishobora kubataka ku buryo bukomeye cyane, ndetse ikabasha kuba igenda ibahagarika ibasubiza inyuma, ubwo ibigerageza kuba yafata izi teritwari cyangwa se ngo izigarurire ku buryo bweruye, ariko bikaza kuba bigenda byanga, bikavugwa yuko byanze bikunze ubwo ishobora kuba igenda ihangana ikabasha guhagarika ibi bitero byanze bikunze nayo ubwayo bishobora kuzaha amahirwe yo kwa advancinga ikagera Kinshasa nkuko ibyifuza mu gufata leta ya Kinshasa ku buryo bukomeye cyane. Munyemerere kandi dusoreze kuri iyi nkuru ikomeye cyane, aho biye kuvugwa yuko ngo imyiteguro myiza ngo iguhereza intsinzi cyangwa se gutsinda neza. Butuvugana rwose Rucuro amakuru akomeye
akomeje kuba agenda atugeraho nuko muri aya masaha abanyafrika y'epfo batatse bikomeye cyane ngo biri kuvugwa yuko byanze bikunze iyi MAA23 itagomba kuba igenda ibacika ahangaha. Noneho bikwibazwa ngo ese abanyafrika y'epfo nyuma yo guseba gukumwara ndetse no gukubitwa bikomeye cyane maze bagataha Amaramasa, murabizi ubwo umujyi wa Goma wafatwaga n'abarwanyi ba MAA23 intare za Sarambwe, nibwo abarwanyi abafrika y'epfo batsinzwe ndetse barapakirwa yewe banyuzwa mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo bacyurwaga bakanyukomeza Tanzania maze bagasubira iwabo n'igisebo cyinshi cyane nyuma yuko bari bamaze ko bagenda bahundagurwa bikomeye cyane n'iza Sarambwe zari zabakozemo akazi maze koko zikagenda izitumura ivumbi maze ibyari byabazanye bikaba nk'inzozi ndetse bagatangira kwibagirwa icyabazanye kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire ngo komeza kukanda subscribe kandi ukomeze ko ugenda ubana natwe hano kuri Amahoro News TV, nkubwira ngo ciao ciao.